Salut d'Artout. Alors, garten divutil mar o klask vid dei a bla o map petamant o tousik. Julian eus un diskoulm. Haie vo zavet ganti ar garten pop-up paskol divant felger. Berzh da sizai o tangi. Salut Julia. Salut dit Clarisse. Ma le jeu? Ja, ganit. Ja, extra ye. Ar garten vo zavet genem haie. Ja, garten de abla. Gant bravo commencet. Neuze da gentañ e vo musuliet menteur follen ape war. Peogwir a zo meus follen nou... Ok. Pe choiset une bravo Ja, déjà. dibab da gentañ. Neuze musuliet vo ment ur follen ape war. Neuze plegan a rez ar follen, vraiment. Et dao. Ja. A boeze vige, Ouais. André Saden, Ja, en diawis. ja, an tu gwen dir a gout. Achu! Allez! Ar garten vrao. Tieno! Kemeret ver follen evelse, vraiment. Ja. Musulion a rez 5 cm A bo pesu? a bob tu, ja. Tu hag e savez un segment de 3 cm. Didro Non. a rez ne. Juste Ja, tro a rez ne. Elle est plégant a rok. Plegan a ro. Ja. Non, 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 non. Plégant A plak da blanc. follen e bellman Ja, war. ja, ja, ja. A plégant a rez, ça Ah, ok. Alors là, il y 10 plégants un diabas. Alors, hop. La 4. Ah. Tendement à Dremen. Tac. Pop-up. Ja. C'est tu. Hop. Un plégant à ris. C'est goûté peu à gout. Zé. Tu dispar. Ar garten j'en am tout. Mat? Neuze hervéchal et vos grès de segment chou. Azé daou centimètres à bobtu. Ja. Même eus mod. Ok. Neuze daou centimètres. Dao centimètres. Ja. Intument hag entuze. A segment chou 3 cm goudé. Dao. War tri. Hag e vo didro redadare. Azé redit trochan an a loden gentan epken. Ok. Enda le drochi a harpen. Juste en tamouzé, Ja, mais pas dans le tamou d'intan quoi. ja, on tombe eus. Diwalit. A pleger ve chroas. Hop. A bremañ e c'hellom digeri ar garten. Hag lakaat da dremen. E loden ar ouastel. Ok, mais blanc de bras, et moi entre ça de nous. Da vez e c'hellez kinkla ar ouastel. Ah! E ya. Hag-e-vo très ça de Westel. Moia. Mat, et ben. Pe a drapeus, a re. Aïe, madé? Ba made, ya. Ok. A Eh da ben. echu e vo laket. Tamm laket. pa peur Ah, ar ya. prostezio a zi. Monstra. Et bah, Berdei. Taze vous skrivet un drabenag, ne? Ja. Ah, ke fall. Extra. Westel, Neko. Pevez goastel. Ah, de lié. Bon, Neko d'achu. Eh ben, geo. Ah non, non, n'e ket a chu. Bah non, Neko d'achu. Allez. Red des choix liou. Ya, di babarez daou. Dao. Diou vanden paper a beptu. Mhm. Une orangez, une glace. Mhm. A vo peget assemblez. Hag e vo savet d'un accordéons. Non que sûr de comprendre. Discoldi. Ja vo kroget gant ar vanden paper. Ok. Neuze 6 cm ledander. Mhm. Di var tregon irder. Ok. Made? Madé. Comprenet. En dao? Ja.
Ska gradiu. Ah, duo, men- babbliu. Ja. Ah, Eh ben ja. d'accord. Ja, det var du med svar. Nekes trik Det er om... bonne ved den tyr. Oh, bah, tal. Digare. Det er bare krig i hånden, det sier. Ah, ma que compromet. Hey. Nå sier vraiment, jeg får pegge ned dos à dos. Hop, une orangeuse quand une glace. Peg de la cadezi. Hop, bara så linen peg. Ok. Ah, ja. Pegges ned. Assembles. Nå med deg. Non. Så skjer jo meg. Nå, med deg. Nå, jeg skal ikke noe stop, c'est så greit ratos. De la cad pegge Comprends peple. que- Vas-y, Golaris. Ah, ja, bien Golaris, c'est zo. le linen. Ah, ja. Ja. Pesakla, siem dam, Lieve sem dou, ja. Ok. Ah, bah, ja. C'est le labour propre, quoi. Da vous gartos un temps, mas eve fait zirma da ar peg ar sevel. Dans partout, non, stra. Bon, liwe, siem dam, nek 8 ans roi, ça. Jean-Marie Nessé, dam. Plazeux, ma peze. Pegadi. Pegadi. Pegen mod. Et ben, en bête de madre, vraiment. Eh, ze blonare be en zimp. Ben a fin neket. Voilà, Endor ne wakat. Et un pixo partout, ou un beau à garten. Hop. Ouais, mettez au costume, puis au scolaires. C'est de vie Bah, cher. les autres coups, ils veulent c'est. Ah, jus. Biscochon. C'est fan. D'ailleurs, bah oui. Cool. Elles adorent, mais poserai. Pas que Il y a menze. des cas de Kira pigmat. Ouais, peg mod, ja. Merci Brasil, Julia. Merci dit d'avoir adet. Keno Awejal. Kena wejal. Keno Tilou.